MaPPC uthole lithandvo lapho nawe bovela ungasolela ngakhona kodwa ke nemuntu lebo ungeke nje nawe uzocabangela kancane ngaye lona luyavutha lithandvo lwabo mabe manga kodwa ngabe usataqhubeka yini abe ngilo MaPPC lohlala jive laligada nina noma mhlawumbe into setawunjinja phela njengoba sekaganiwe kunelibonza lolwakhiwa endzaweni thile ngabe lakhiwa ngibani kanti futhi ngabe benda dona yini nakuthi ayikusebenziseni nomkhiqizo lofanele asesibeke indlebe njengenhlala yenda sifunze nathi kulokuqhubeka kuleli viki Dikagong Hayi suka yona khwibi man khwibi hayi hey khwibi yona hey leti nkukhu leti tinenda bhululu wato tiyangichapha inyanisi hey nina timbutnile man asensuke lapho naleti left lengako hey yaphi yona suka hayi cha bathi licaca litiva kunuka ubhizi unyongana netimbuti ngesilevu lesinawo wena yini intshetshana lemila la kuwe nje lapho hey ayisuka yona hey timbuti leti yesakhile awusonzele lapha thina mfana wami kukhona lengifuna sikhulume ngako ngidawusonzola na ungangibita ngamaPPC man saze savelelwa yena bakithi tala nje umfana umethele igama jiki so ufuna kubitwa nganali lalidobhe emgwaqweni okay ke kulungile MaPPC ngicela ude lapha thina mfana wami awuboni ke maka MaPPC ungibite kahle ke nyana ukhala ngani manje uyabona ke mfana wami asuthathe umthanyelo uyongishanyelela lapha engatseni yami lencane letinkukhu tishiye umcuba wato lapha eish uyathi naleti mbuti emake bese tilele khona lapho phasi njengoba ungikhanza sengibixosha uyabona kodwa ngishido ukuthi asihlabele emvo sente umshibo wala ke wena kakhulu kati lokwethi inkukhu hayi tingibangela inhloko lempi man hayi khona kahle make wena ngazi ukuthi ufuna kusicabanisa labo makhelwane hawu bacabangele thina ungibonile ke nawe ukuthi ngisebente kanganani ngakhale ngathe ngiyisekela ngemaBlockstina ngithi khuphule tazeta ayofika emadvolweni leto titina ke mfana wami leti ngu36 lengakhe ngato lengathe le tingibite imali kanti ke nesikhathi sami uyasathi futhi siyimali naso lengathe ke mfana uyathi ukuthi iligugu kanganani kimi bese ke wena utongitshela ngikucabangela bomakhelwane labayekela tinkukhu tabo netimbuti tabo tingihlungumete kanjena kodwa ke make kutasita ngani kusolozwe ebhana nabo makhelwane ngenxa yemfuyo make yabo bani lemfuyo angithi yabo ungatongenta ngathi nginehlitiyo lembi mina asuhamba uyophipha lamasimbe tinkukhu talabo makhelwane bakho lengatheni yami yebo manje uyamake akudzingeki yini ukuthi kuveje iplan yalolibonza longephandle yebo kuyathingeka mfana wami kodwa uyithwe bakhona lapha phasi emhlabathini ngembi kwako ukuthi ugubhe imisedlana ngelipiki ungaze ushone phasi noma eceleni kakhulu le foundation yakho ibe ngazuthi phela sowugubha nayo imigosi yasemayini kwakha ke akufuni umufu longadadi ukuthi wendani ngisho ne-measuring tape kwamele nje ihlale la edudani ayendiwa lento leyo yokukala nje ngemehlo ngathi upheka liphalishi ngiyakuva make nali nelifosholo vele selisetandleni sengikulungele kuvula lemisela manje wena make sowufuna kuvusa libonza la seJericho ngenxa yetinkoku netimbuti nje kushito wena nje wathi awufuni isilwe nabo makhelwane kude ke lokunye kutawufuneke kume lona ke nali libonza la seJericho naku ke lokunye mfana wami lelishofolo lakho leli ngeke ke lilunge letasimoshela ke lemisele yethu la emaceleni kungcono usebenzise spade na ukhipha lo mhlabathi okay man ngiyabona ke ulethe simende lokahle kakhulu lofanele lomsebenzi ishow wall manje iphi ke ishow build yekwenda ifoundation kube mane bonke abantu bangafunza njengathi kusebenzisa semende lohambelana naloyo msebenzi usho njalo make awudlali awufuni ngisho nalelincane eliphutha manje ufuna ushone kangakanani lo mgodi ulingane nerula yebo mfana wami ungabobe sephelo yacibethela lemidwebo lesiyendile lapha phasi emhlabathini ngoba ngiyo lekubonisako phela ukuthi kumele kugujwe kuphi nasicedza lapho ke sidawuhlanganisa sihlabathi semende kanye nematshe sende gongolo awuvake mfana wami uyangichaza wena ngoba sowufunza ngekwaga
ukwakha. Asifuni kwenta njenganaba labakha ngasimende loshiphile, longasiyo newequality lecacile. Uthi nje usathi uyamema bonzeni abo khanze lo simende labaplastele ngawo hawo so usalethe impahleni takho. Kunjalo maki. Lokho phela kubangelwa ukuthi lamanye masaka semende agcwele umlotha kunalo semende mbamba. Nakunjalo ke hawo usuke vele uthenga umkhicito longade kutona. Nase sicedzile ke make lokuhlanganisa sitawube sesithela lokhonkolo kule misele lesivulile. Angithi make? Yethu wi. Akusekonde njani? Yeheni nyenza leyo. Udlwa yini? Setanbo. Yeheni. Kahleni bo. Ngabe seyini ke le level le make make. Lebangele ukuthi MaPPC alahle phansi spade agijimele kuyositho nina. Siyamthanda make make. Futhi ngiloku yasolo afundzekela ngokusebenzisa simende wePPC. Lokubangela ukuthi nathi sithi kanze sesati kangaka ngasimende. Namuhla sifunze ngalomunye futhi umkhicito wePPC. Nawo lodinga kusetshenziswa ngendlela lefanele. iPPC nalo lonke lihlobo losimende wanobe ngabe yini lofuna kuyenda. Namuhla umuntu ufunze kabanti ngekusetshenziswa kwePPC show wall. Uthi isebenza kuphi futhi kanjani. Siyethemba ke ukuthi noko akusiyo into lembi kangako leyehlele make make. Vakashela ikhasi lethu ku Facebook PPC Africa, le Twitter lithi @PPC_Africa, ku Instagram @PPC Africa. Ude ube ingcenye yemncintiswano we12 viki lapho ungadwinela imiklomelo yeliviki. Utibeke lithubeni lokuwina umklomelo lomkhulu nakuphela le drama. PPC Strength Beyond.